ni ceceni ya Inooro TV. Mamwe mama ria tukuharireirie Inooro Hwaini. Thirikari kwiranira mutaratara wa githomo wa CBC no urathie wega. Itora rithiururukeirio ni njui na ndemu no ritiri na mai ma kunywa. Aikari maroria gutamburwo kwa itora riria rioneire bara ya ruriri. Gatho cia mwanya ni gucagura ceceni ya Inooro TV nigatha tukorwo tugikumenyithia maria marahanika kuma ngongo itiganite cia bururi uyu witu. Nititagwo Jabi wa Jao mutaurito na njira ya ciko ni Stanley Kenyanjui. Na riu tukiambiriria ni ati Minister wa Githomo George Magoha ni anyururetie aria marauga mutaratara mweru wa githomo wa CBC uteanirio ati nduri na kiguni, akiuga ni kihakuona andu magikuga uteti githomo-ini. Oho Magoha ni eraniire ati makiria ma irathi ngiri 10 cia kuhuthika ni aruto a CBC aria mari kirathi gia gatandatu makiingira ngathi ya mbere ya secondary ni gukorwo irikite gugikinya muthia wa mwaka ukite. Wangari Maria wa Muigana ni waratuhingurira gikunjo gitu kia mohoro na ripoti ino. Magoha uria waritie ari kaunti-ini ya Mombatha kigomano-ini kia o mwaka kia arutani anene a thukuru cia muthingi ni atitirithetie ati mutaratara wa CBC ndurateanirio guku agiukirira aria makoretwo makiuhura. And I would like to ask those busybodies, I call them busybodies because they are really busybodies, before you say that CBC is not working, if I am a cabinet secretary and I can go and sit in a classroom for an hour, who do you think you are? You are shouting. And you are shouting at the top of your voice that CBC is not good. And you don't even know what it is like. It means if we talk of CBC, we have nothing to go back to. Nobody ever defined it. So ladies and gentlemen and my colleagues, CBC is here to stay. CBC is not examination oriented. You are creating a holistic child, each of whom is important, including your own. Augete mehaririria ma gukinyaniria mutaratara uyu ni marathie na mbere na makiria ma irathi ngiri 10 cia kuingirwo ni arutwo aria mararikia kirathi gia gatandatu mwaka ukite ni igukorwo irikite. From 2018 to date has spent a total of 28.5 billion shillings on providing free books to every child in this country, including those ones doing CBC. The concept of CBC is here to stay. It is what is working all over the world. Arigesoaine Magoha oho ni aruguritie waki wa irathi njeru thukuru-ini wa arutwo a mabataro ma mwanya na athurima waki wa irathi thukuru-ini wa airetu wa Mamagena mwena wa Nyari. Agiribotera Inooro TV getu Wangari Maria wa Muigana. Mwandiki mukaru wa ugitiri Karanja Kibishoni oretie muingi ndugathikiririe aria makoretwo magiukirira ma minister aria mararia ciige utetireria me mihango-ini ya kuhingura tafarira cia thirikari. Akiuga a minister acio maramenwo ni kuruta wira uria mahetwo ni president. Aretie hindi ya kuruguria wabici cia atongoria a ruhonge rwa wathani wa matura kaunti-ini ya Kirinyaga ta uria Njenga wa Wambui aratariria. Thabarĩ ya mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri Ndagĩtarĩ Karanja Kibisho kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga yambĩrĩirie gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ndia mwena wa Barisho mĩhang'o-inĩ ya kũhingũra wabici cia atongoria wathani wa matũra. Kiuga tu professionals tũkũnyitana tũbothanie mbeca citũ
twake wabici na tumomore wenge ni twikite kana tutikite tumefanya hiyo kuringana na Kibisho wabici ici huthirite kigina gia ciringi milioni 30 na ikuhuthirwo ni anini county commissioner na macibo kurehio tungata hakuhi na muingi twari na thina wa kuoya wabici ino niguo tuke tumirikie na twike ya gutumika ni andu andia na ni twathire thirikari-ini tugithie tugika transfer kuma public works igioka kwa ministry of interior na turahe wabici ino 30 million shillings niguo irike na PS ni turetero borithi na tuongerero borithi nyingi nigetha mautungata na biathara citu na maundu maitu tukorwo na ugitiri wa kuigana na utungata wa konta wa ibande wa konta Kiburu andu ibande mariuka Kiburu makoithi andu ibande wa konta birth certificate all the government services will be delivered in those areas. Kibisho agitetera a minister na aruti a wira agia thirikari aria makoretwo magitungio bukirira ni ateti akiuga makoretwo makiruta wira uria mumandiki President Uhuru Kenyatta amahete kiwatho kwaragio go tukero turaria siasa icio riu tukwaria aria ma njira gondrera andu maria tunyui ni mego turia tondu no nginya tuka tumuthomithie tondu ndauga uguo riu ni rucio niguo araugire andu maria tunyui turauga andu maitu no nginya tumuthomithie muragie the right questions na ciuria no nginya twigete no nginya mundu oka gukote kobiuria ta marinda left right marinda left right left right left right ucoke otutiuria ta marinda left right marinda left right left right left right ucoke otutige matawa-ini miaka Ngiribotera Inooro TV jitagwo Jenga Waboi. Aikari a wodi ya Makema muhaka-ini wa Embu, Machakos na Kitui matiri makorwo na mai matheru ma muberethi ma kunywa. No wodi ino ya Makema ikoragwo iri gatagati ka ndemu cia Masinga na Kamburu na no kuo rũĩ rwa Tana na rwa Thiba ruhitukiire. Aikari marauga ateti aria mathuraga matiri mamateithia gwikira mai. Peter Mungai eno horo makiria. Uyu niguo koragwo ari muturire wa muthenya wa ekaria wondi no ya Makema mbere therero makithi ngendo ndasa guthi gucaria mai matheru ma kunywa. Kanini na kanene mokiraga tene gutigirira ni moneta hatarire ya moyo anathengia gukorwa gicigo giki gikorwa gikirigiciritwe ni njui cia Tana na Thiba pamwe na ndemu cia Kamburu na Masinga. Inabidi urauke mapema 5 uende maji huko kwa mto. Na hizo ndio masaa nazo ipo wanarudi kwa maji. Usiku wanatokanga. So inakuwa ni risk unapatana na ipo hapo. Mnaanza kusumbuana na wewe unaharakisha urudi uprepare watoto waende shule. So inabidi ugoje ipo warudi kwa mto na wewe ndio uchote maji urudi. Ukirudi umechelewa. No twende twathurana. Ciirano iria tweranira igatukinyira. Akao ni mai no twende kurehero na micii. Tangu mwanzo wa dunia hatujawahi kupata tap water. Ndio tu water ambayo tukitaka kuona tap water lazima tuvuke ngambo ya Machakos ama tuende pande ya Kirinyaga ama tuende sehemu zingine za Embu County. Kuona kule mageraga mai ni kundu kurasa matikoragwo na wiki tigagia kuvuthira ng'ombe kana mbunda gukua mitungi wanakwaga kwina momonete mweke wa kwendia mai. Thavari ya kuthi njuiri na ndemu rendekoragwa iri mbuthu amumokiraga tene kule na kumacemanagia na ing'ang'i na nguu na ciondovori nini iria iriku rimwe ni ikoragwa na unyivu wa mai riria kuri na riua rinene. Ukiangalia kwa hilo ni kuchotea mtu wa plot kila maji inakuwa ni kazi. Ukiangalia ukienda na barabara utapata wengine wanachota na punda, wamama wako na mitungi kwa mgongo. Miaka yangu ni 20, mimi bado ni msichana. Sasa nikibeba maji kwa mgongo yangu inauma bado nikiwa mdogo. Sasa napata hadi kufika huko uzeeni ni ngumu sana. Mai maya tutahaga hahari makorwo na cumbe muingi muno. So matingeruga irio na matingenyuo tondu no ngenyua no matuho. Riu tumahuthagira ringi ta mahuthiro ma kuheindo mburi ng'ombe na funda iria twinacio tuheaga indo cia micii. Uthii wa na mbere gicigo giki ukoretwo kigucia kumana na wagi wa mai onjoria makiremwa ni kurikia miako yao. Development hapa imeenda chini sababu ya maji. Sababu nyumba kama zile tumeanza mwaka jana na bado haijaisha, ni shida ya maji. Mnajua vizuri sana bila maji maendeleo hayawezekani. Ule muda ambao tunachukua kutoka nyumbani 5, 6, 7, 8, 10 kilometers kwenda karibu na maji ndiposa uweze kwenda kwa mto kuchota maji,
unachukua muda mwingi sana. Thĩinĩ wa itura rĩa Mulokosi wondĩro ĩno nĩ njamanĩte na family ĩno ĩrĩa ĩracakaya ũmwe wao ũrora kwĩrĩre ndemu ya Masinga vamwe na ng'ombe ciake iria arathiĩte gũtava maĩ nacio. Ilikuwa siku ya Asante, alafu akaenda kuchota maji Masinga Dam, alafu baadaye tulikuwa hiyo ripoti ya kuingia kwa mto, alafu akakuja. Venye alienda kuchota maji alienda na gari ya ng'ombe. Sasa ng'ombe venye ziliingia ndani ya maji huko ndani kwa dam, kwenda kuokoa ng'ombe akasinki. Kilomita 10 kuma itura rĩa Mulokosi nĩ twovete thabarĩ nginyagia itura rĩa Kitheshu kũrĩa tũcemanĩte na Francis Gachau. Gachau no tarĩrĩtie ũrĩa mwana wake atharĩkĩrwo nĩ kĩng'ang'i athiĩte rũĩrĩ rwa Tana gũtava maĩ. Sasa kakakutana naye kutoka kwa ng'ombe, kakakutana na kijana naye akiwa anapanda na mbuzi. Sasa akamrukia sasa kwa shingo, akashikwa shingo hivi na akashika hivi. Sasa akatolewa nyama za huku tumbo, akaumwa masikio huku yote huku uso. Wavo Gachau arauga wanake mutumia wake akwĩrĩre rũĩrĩ rũrũ rwa Tana athiĩte gwetha maĩ ma kũvũthĩra mũciĩ. Naye mbimbi yangu sasa unaona naye ndio huyu naye alienda na manji Tana tu. Kilomita nini kuma va tũracemania na Joseph Kithinji ũrĩa warengire kũgũrũ gwake kwa ũmotho nĩ kĩng'ang'i rũĩrĩ rwa Tana wanake agĩtava maĩ, na rĩu kumana na wonje ũyũ mutumia wake nĩke ũtigĩrĩtwo mawĩra monthe ma mũciĩ. Mamba mwenyewe ndio ikate mguu bali nishika mimba nini mizizi ya mti. Tuling'ang'ana sana naye, na kwa uroho ya Mwenyezi Mungu nikaona sitaachilia hiyo mti, afadhali kikate nami niwe hai. Tukang'ang'ana. Imagine watu kutoka pande hii hakukuwa na watu wengi sana. Yaani walikuja, lakini kwa bahati nzuri kikawa kimetoa nyama na kikaingia. Maya marĩ mamwe ma mathĩna marĩa ekaria wondi ĩno ya Makima makoretwo makĩvĩtũkĩra kumana na wagi wa maĩ, ivoya rĩao rĩrĩ atongoria na thirikari kũigua kĩrĩro kĩao na kũmatambĩria maĩ matheru ma kũnyua. Vandũrĩ va Inooro TV kuma kaunti ya Embu, Beta kwa Peter Mongai. Na rĩu tũkamba twĩkĩrie oro hanini ndũgathiĩ kũraihu nĩ tũgũcokereria.